Vakravada da birinci muhabbetim. Bu 75 yıl sonra İngilizce bu devletler bu kadar. Ay bu oluyor bu dönemde. Ya bana onun kayak yakaran güller nasıl bir vakit diyoruz. Kaya itibakayla yalnız bir gibi.
Rahmet sizlerge, rahmet. Hem de ben bir kez rahmetimni aytib olayım mana. Mush konsertlarni yaşayıp bultutun taşıp uyuşturup bizge ip kevatkan bizim prodüser, atalı kompozitor, mush konsertning ssenariysini yazgan, rejissörlükni qilgan, o'tirgan bala Adiljon Jambakir, qani seni? Ha? Qattiqroq sinema yaxshi esdan chiqirdi. Mana bugun bitkasini ep mongochi mening qizim mana, ya'ni bir qizim Tayir va Nozigim. Qizim rahmat. Rahmat. Murat aka, sizni bugungi tavalludingiz bilan ko'plagan insonlar yan-yandan tabriklayotidu. Shundaqla chet ellardan tabrik so'zlarini yo'llayotidu. Agar ruxsat bo'lsa, shu savollarni sizga tomoshabinlarning oldida yo'llagan bo'lsam, ruxsatmi? Tomoshabinlar yoqdimi ruxsat? Uyg'ur san'atining chet ellarda tonilishi va texmo taraqqiy etishga alohida kuch chiqarayotgan, bizning san'atkorlarimiz bilan hamkorlikda ijod qilayotgan amerikalik jurnalist, shoira Medinay Bavdun bugun jiddiy bir sabablar bilan bu kishiligimizga kelamidi. Biroq barchamizga yalqinlik salom yo'llab, sizga uzoq umr, xo'shallik, tan salomatlik tilash bilan birga eng muhim Uyg'ur san'ati uchun ko'rsatgan buyuk xizmatlaringizni ta oxirigacha davomlashtirishingizni chin yurakdan tilakdoshlik bildirdi. O'zi kelamizmi? Gul sovg'asi bilan ko'ngil hadiyasini avatdi. Qabul qilaysiz. Rahmat Madina. Bavdun hepimizden kömür soğusu. Şundaqla Kanada'da istikamet kıvatkan sanatimiz Can Köyeri köpligen sanatkarlarımızga yardım kolunu sunup sanatimizning o'sishiga ko'p kuch chiqarayotgan inson Şemşinur Hanım özünün yalqınlıq salamlarını yolladı. Hürmetlik Murat aka, sizni 75 yıllık təvəllüdünüzə, bağışlanğan təvəllüdünüz bilan təbrikləyəm. Ömrünüz uzaq olsun. Sənət yolunda bunundan çoğ utuqları yetim. Mən özümün namımdan yaşlıq fonduğa $10,000 hediye qılman deb Şemşinur hədimiz özünün salamlarını kömrünü bildirdi. Rahmet, rahmet. Qabul qilasiz Murat aka. Hurmatli tomoshabinlar, oldimlarda Rashid Sabitov, hadiya Naqsham. Marhamat. Murat aka 75 baharınız kutlu olsun. 100 yaşan. Siz baxtli inson. Qani do'stlar, birga qo'shilib yetimiz.
Cumhuriyetlik Etno Medeniyet Merkezi'nin vekillerini çakırımız. Kazakistan Uygurlarının Cumhuriyetlik Etno Medeniyet Merkezi'nin reisi, Kazakistan Halkı Asambleyası Kengişinin ezası, Almut şehirlik rehberinin orunbasarı, Aliyev Dolkuntay Abdühalil oğlu. Kazakistan Uygurlarının Cumhuriyetlik Etno Medeniyet Merkezi'nin ezası, Uygur Yaşlar Birliği'nin reisi, Kazakistan Halkı Asambleyası'nın ezası, Almut şehirlik Cemiyetlik Kengişinin ezası, Hayriyev Rüstem Abdüsalam oğlu. Canan Cemiyetlik Fondu'nun reisi, Kazakistan Uygurlarının Cumhuriyetlik Etno Medeniyet Merkezi'nin reisinin orunbasarı, Mizengül Hede Avalisimova. Merhamet. Assalamu alaikum. Hayırlı gün, hürmetli hanımlar, mırzalar. Bugünkü buna Marat Ahmedov ağamızın 75 toyun toylap oturmuz. Marat ağamızı bağına biraz şaralarını gösterdi. Bärige biz onun guva. 4-5 sastapının Kazakistan'ın parlamentinin deputatı oldu. Bana Uygur tiyatrını kanday yukarı derecede götürdü. Ол her bir halkın içinden çıkartın, sonday tolgalar болады. Mına Kazak halkında bir жақсы söz var. Erdi olayın desem бесігімді түзе дейді. Mına biz жастарымызды дұрыстап тәрбиелеуіміз керек. Мұрат Ахмедов ағаларымызды үлгі қылып көрсетуіміз керек. Қазақ халық қалай көтеріледі? Олар жақсы бір мақалдар бар. Өсетінің ауылының балалары бір-біріне батыр дейді. Осындай ағаларымыздың алдымыз көтеріп батыр деп үлгі алатын жеріне алып, еліміз Қазақстанның соның ішінде Uygur халқының абыройын көтерелік деген келеді. Ассаламу алейкум, әзіз қайырбаштар. Сәнет сөйер қауым, мына Мұрат Ахмедов акымыздың 75 жылдық барын тойлап отырмыз. Мұрат Ахмедов акымыз Uygur халқының театрға көп үлесін қосты. Бағана министр ханым деп кетіпті. Сіз Uygur халқының емес, бүткіл Қазақстан халқыныңки әртіссіз, Қазақстан Cumhuriyeti'ninki hizmet gösterken әртіс деп мақтап тұрып деп. Астана біздің пайтақтымызды 75 жылдығын құттықтап. Біз Cumhuriyet merkezinin akımızды қолдаймыз. Ұзақ өмір, мықты денсаулық тілейміз. Халқымыздың бірлік ынтымақ, бұныңды мешей басын. Мына екінді біз 30 жылдық атазан күнімізді тойылдық. Мына бұның ішінде Қазақстан халқыныңки азырқы президентіміз Қасым-Жомарт Тоқаев әрбір халқыныңки оқуқының барабар, бірдей, разный, равный деп тұрып айтып отқан сөздері, әрбір ұлтланы, әрбір милләтлерінің рухыны вә духыны көтер деп есаплаймын. 75 жылдық барыңыз құтты болсын ака. Ұзақ өмір, мықты денсаулық, осы сәнетке өзінің үлесін қосып отқан барлық ақылдарымызға, әділерімізге, сыңылдарымызға, ендірімізге чоң рахметіміз деген келді. Әр қандай милләтте оның тілі, мәдениеті, тарихи өріп асылы болды. Мына біздің сәнетімізді, атыбымызды кеп отқан сәнетімізді жұқыр дәрежеде көтеріп, сілер жолны әр қара башлайсыздар. Шының үшін сілерге құттықтан тілеймін. Бүгін мына мәдениет мәркезінің намыдын біздің бір папкаларымыз бар. Ака сізге бір Uygur халқының өріп әдетімізді шапынымыз, кигізер дауатымыз. Сізге енді бір тілейдіміз, мықты денсаулық, бағана өзіңіз тұрмышыңызды деп өткеттіңіз. Найты мына Uygur халқына өз аман өлішін қосыласыздар. Оның да кемін көптеп қошасыздар дейміз. Рахмат ака. Ассаламу алейкум, хурматли мимала. Добрый вечер, уважаемые гости. Уважаемый Мурат Абдулеймович, Общественное объединение Республиканский этнокультурный центр уйгуров Казахстана поздравляет вас с 75-летним юбилеем. Вы являетесь примером для многих. За свою жизнь вам удалось внести вклад в культурную, социальную и политическую жизнь нашего общества. Руководитель легендарного вокально-инструментального ансамбля «Шлык», директор Государственного академического уйгурского театра музыкальной комедии имени Кудуса Кужемьярова, депутат Мажилиса парламента Республики Казахстан. На каждом своем посту вы достигали успеха в работе. Ваши труды принесли вам такие звания, как народный артист Республики Казахстан, кавалер государственных наград и орденов, Курмет, Парасат, Ель-Бірлігі. Все это говорит о ваших высоких заслугах перед республикой и ее гражданами.
За вашими плечами огромное количество жизненных впечатлений, показывающих путь достойного человека. Желаю вам и дальше с легкостью шагать по жизни в окружении семьи и друзей, излучать бодрость, доброжелательность, энергию и позитив. Долгих и прекрасных вам лет жизни! С юбилеем! Рәхмәт, чоң рәхмәт. Бүгінгі кешілігімізге қатнашқычылар. Берна Усулчылар ансамблі. Ататюрк Усулчылар ансамблі. Үш Турпан Усулчылар ансамблі. Концертіміздің балетмейстерлері. Эльмира Сайдуллаева. Gülbehram Turidiyeva. Hürmetli tamaşbınlar, endeki söz Savuçan Aka Sonuruf'u verildi. Assalamu alaikum muhterem cemaat. Murat'ka bugünkü toyumuz mübarek olsun. Ben sizden şagirdiniz. 40 yıllık sizin kolunuzda işledim. Sizin hakkınızda mudur bulup işledim. Ben bugün halkın aldıda sizge çok rahmetini etmem. Bugün kelgen halk sizine nayet yaxşı gördü. Sizin nayet hürmetleydi. Sizni söyüp tınşaydıgan. Sendinizni hürmet kıldı, özünüz hürmet kıldı. Toyumuz mübarek olsun. Ben mikrofonu evatmanın sebebi, ben özüm Uyghur nahiyasının jigiti bolu ben. Mayada bizden Uyghur nahiyatının hakimimiz, hakimler bilen məsləhətinin, rayonun məsləhətinin adamları ki oturdu. Ben şu akılarımni müştaklığı çakırsam. Şabaqın Nurumu başlık, birinci hakimimizni, ben getini yaxşı bilemen ki, Bota degen sığınımızni, mürakkib məsləhət rayonunun. Bota Sverikuna, sizni ortaga çakıram. Şabaqnaga mürakkib rayon məsləhətinin şu akılarımı çakıraydı ben bir şekilde mikrofonu aldım. Rahmet ıhtırlağa. Kene meymanlığa karşı almış. Hürmetli көрермен, керемет бір кештің куәсі болып отырмыз. Hürmetli аға, осындай кешке қонақ ретінде шақырып, және біздің осы көпшілік көрермендеріміз, мына сіздің өнер ұжымыңыздағы біз жерлестерімізді көріп, солардың өнерін тамашалап, керемет рухани азық алып отырмыз. Сіздің осы біздің еліміздің дамуына, еліміздің мәдениетінің дамуына қосқан үлесіңіз өлшеусіз. Оны жаңа біз бейне баяндардан, сіздің барлық өмір жолдарыңыздан көріп, тамашалап отырмыз. Сіз біздің мақтанышымызсыз. Сізге Алла тағала зор денсаулық берсін, ұзақ ғұмыр берсін. Сіздердей қазыналы қарттарымыз тұрғанда біздің жастарымыз ешқайда адаспайды, еліміз қарыштап дами береді деп сенеміз. Сізге тағы да ұзақ ғұмыр, осы шәкірттеріңіздің тек жақсылығын көріңіз. Сіз сіздің осы еліміздің жеткен жетістігіне куә болып жүре беріңіз деген келеді. Жерден біздің аудан тұрғындарымыздың атынан, менің өзімнің жеке атымнан жаңа сізге осы бір 75 жасыңызға құттықтауымыз бар. Оны осы концерттен кейін асықпай оқисыз деп ойлаймын. Бұл жерде оқып уақыт алып тұрмын. Hürmetli cemaat, bugün hakiki Uyghur halkının çoğu hoşallığı. Sebebi baya Sinaylı'da bezgan, televizyonda köşetti, yerimizde tuğan Murat Ahmediyev Uyghur senediye kaç yıl hizmet gösterdiğini hemimiz Müslüman Otağalla ve benim sebebine katılışamağalla yaxşı biledi. Adır Müslüman Otağan 70-80 yaşlık ben kuramlık alimlerimiz 15 yaşımızda Murat Ahmediyev'nin 7-8 yaştaki
kinolarını görüp, deşçinkiri tölep kinonu görettim. O televizör yok. Şu vakta Murat Ahmet'i çıksa, "Ura!" der. Vakit şattık. Rastgele değil mi? Şu Murat'ı kaydını tadık. Aşağı mezun bulup çoğunluğalla biz hazır meşede oturmuz. Ben şahsen Murat Abdurmoğlu'ndan 30-40 yıldan beri yakın münasebette san'atkar sifatida ve ochiqroq aytalayman, davlat jamiyat arbobi sifatida yuqori hesab baholayman. Biz xalqda ilim-fan, adabiyot, san'at vakillarini namimizdan keyin ulug' mashhur deydigan xalqmiz. Men bugun tirigimizda qadrdon og'inamni, qadrdon shaxsni Uyg'ur san'atining mashhur arbobi deb atalishga ruxsat berilgan. Bunga to'liq asos bor. Bizning xotinimizga hozir bizning cho'chimizga, mening jinim jaqtimizga bir vaqtda bir kitobxona yetadi. Unda ko'plagan ovqatlarni qilgan davlat arbobi. Men sizga bağında şahlar adam bilinçlerini uzak selametlik halkının mallay terimizden tapkan şu inovatiniz, aburunuz yok olmasın. Rahmet. Bugünkü keşte altındaki vaktinlarını bölüp kegen Murat Aka'nın sevimlik tamaşkınları barçalığa egilip tazım kılımız. Şundakla bugünkü keşi katlaşkan barlık senetkarlarımızla öz minnettarlığımızı bildirimiz.